Ayike webahlala uzozwela na Ubonang phela naye ezozitaphunela naye kuMthethwa emtshela the way useless ngakhona ukucongratulate abanyana ngokuwina kwabo. Ayike wemhlali nango ke phela Ubonang Matheba lo esimazi ngokuthi obasenkundleni zokuxhumana phinde abe iTV presenter lo vela kumabonakude uthe wagadla phela naye kuMinister uNathi Mthethwa ngokuthi yena uhlanganaphi nezinto zokuthi abanyana bawine aqhamuke sezosho congratulations ababongele into engatheni ekubeni engafuni ukuthi ababhatale ngendlela ekubhatalwa ngayo laba besilisa phela abadlala wona usobhujuzwayo unobhujuzwayo phela ibhola leinyawo. Yikho ke lokho okuyinto okuthe kwadina Ubonang ngoba sebeze bamuthi bampha igama lokuthi unguminister OCONRATULATIONS nabo congratulations ku Twitter. So uthe wa congratulate abanyana ngokuthi bewinile bahlula iZambia. So baseke bamhlala keke bamtinyela Ubonang uyena otinyele yena uNathi ukuthi bathi uyakhona ukuthi vela aleke ngenile esho congratulations kodwa akanayo imali yokuthi asize phela i-team kumanje besanda kuthola u30 million kodwa ayikho imali ye-national team ukuthi ayisize phela nayo abanyana ukuthi nabo bafane nayo phela i-team le yabafana ukuthi nabo bahole njengabo kuphela nje congratulations ozindizela wodwa nje emoyeni ongahambi nadololo. Kutheke nabanye phela abalandeli ke khona ka Twitter ke bangena nabo ke ba comment nabo baphawula ngendlela nababafila ngakhona ngoba umunyuze washo uthi please can be the women's national soccer team be paid same as the men's side lapho echaza ukuthi bangakhona yini uyacela ukuthi nabesimame babhatalwa ngendlela efanayo nabesilisa imali ababhatalwa yona mabedla nje babedlala ibhola. So bamcela akalungise lonto ngoba phela manje akaboni ukuthi lento yena imfakela amehlo ukuthi ababesimame bona abayitholi le mali etholwa ngabesilisa kanti vela azivenzi 50-50 manje ukuthi sonke siyalingana. Omunye ke wazothi yena ene wena uyadina esho ukuthi uyadina phela uNathi Mthethwa wathi ene uyakhuluma nje kodwa no action uyakhuluma nje uyacongratulate kodwa azikho izenzo ezikhombisayo ukusiza phela i-team ye-nation yala eMzansi ukuthi uyakhombisa ngempela ukuthi ucongratulate abantu ngokweqiniso. So nje bamtinyele kanjalo ke nabanye baqhamuka neyabo kimizwa ke kodwa iyona ngithe ngayidobha ke lena ukuthi othi ngizoyisho lana. So asazi ke mhlambe ke uNathi Mthethwa ke uzophinda qhamuke ke nokunye kuzoshintsha ukuzokwenza umehluko ukuze noBonang ayeke ukumzonda ngendlela athe wamzonda ngakhona or umphakathi omunye othe wamzonda ngakhona khona lapho phela enkundleni zaka Twitter abathe bangena bakhomenta khona ngezindaba phela zanobhujuzwayo ukuthi wona la yenza ababesimame ababekiwe ezingeni njengalaba besilisa kungani na. Hayike bahlali ke ngithi ake ngiphele lapho ke nami niqhubeke njalo ningilandeleke ningisubscribele niphinde futhi nilike ama video wami nicomment futhi nivumelekile nocomment abahlali ngicela ukunishiya ke kanjalo ke nihlale ni right ningilandele nginithanda ule kuhle kwethu phaziye magwayini.